Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün iyulning 10'i çarşamba kuni. Biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Bugün iyulning 10'unda Moskvadaki Kızıl Meydanında kütlevi narazılık aksiyasında iştirak etken 7 Kırım tatar tutulup Kitay город полициясының bölügüne alıp getirildi. Faaliyer işgal etilgen Kırım'da Kırım tatarlarının takip etilivine karşı narazılık aksiyaya çıktı. Olar memuri hukuk bozuvuna kabatlanıla. Tafsilatlıca Nevbet'teki levhamızda. Bugün sabah saat 11'ge yakın Moskvanın Kızıl Meydanında 30'ga kadar esli başlı erkek çıktı. Bular Kırım Tatar Milli Hareketinin veteranları, kollarında ise plakatlar edi. Olar Kırım'da Kırım Tatarlarga karşı baskılar toxtatılmasını ve apız cezasına mahkum etilgen semedeşlerinin azat edilmesini talap etiydi. Bugün onlarının sayısı endi 100'den ziyade. Biz Kırım'dan geldik, bizni anda kimse eşitmey, oğlanlarımızın azat edilmesini isteyimiz. İyulun 11'inde Rusiyanın yukarı mahkemesi Şimali Kafkaz bölgesi harbi mahkemenin hükümüne berilgen istinafı bakılacak. Geçkensine 4 Kırım Tatar 17 yılga kadar apız cezasına mahkum etildi. Olar Rusiyada terörcü sayılgan ve yasak etilgen Hizbut Tahrir dini teşkilatının işinde iştirak etuvinin şübeli sayıla. Bu maddege göre endi bir çok Kırım Tatar tevkif etildi. Oğlumu da 2 GM'ni apızhanege oturttular. Rostov'a alıp kettiler, mahkemeler keçiriler. Yaşagan yerinde degil. Ama aksiya iştirakçıları anda çok durmadı. 15 dakikadan son onların yanına polis hadimleri geldi ve aksiya toxtatılmasını talap etti. Kırımlılar davasız plakatlarını diştirdi. Bundan son polis 7 aksiya iştirakçısını tutup aldı. Hepsi yakalanganlar Kıtay город içki işler bölügüne alıp getirildi. Bu Kırım Tatarlar Moskvanın Kızıl Meydanında o'tkerilgen ilk narazılık aksiyası degil. Da Sovetler devrinde 32 yıl evvelsi 1987 senesi iyul ayında sürgünlükte olgan Kırım Tatarlar Şuralar Birliğinin baş meydanında kelip vatanıga qaytuvunu talap etken edi. Bugün ise o'z evi vatanı Kırım'da baskılarını toxtatıluvunu talap etti. İşgal etilgen Kırım'da Tadqiqat Tevqifxanasında tutulgan ağır hasta Kırım Tatar faali Edem Bekirov'nın akciğer yanğısı var. Bu haqda UATV'ge onun kızı Eleonora Bekirova haber etti. Onun aytkanına göre babasına antibiotikler yazdılar ve insülin dozasını kotardılar. Babasının tuvganları koruşup olamay, işgal hakimiyeti olarga Kırımga kiruvunu yasak etti. Şunun için konuşmaga advokat vastasının mecburlar. 211 день, как он находится. Tadqiqat Tevqifxanasında endi 201 kun tutula ava almak çeresi tek mahkeme oturuşlarına bargan vaqtda bar. Bu ise pek sirek ola kezintige çıkarmaylar. Hastahanege yatızılmasına iriş olamayak iç olmadı ekimge göstermek için. Olar ise hastahanege onu alıp barganları boldu keçti dep yapıla. 58 yaşlı Edem Bekirov birinci gruppa sakatı ayağı tızından aşağı tabak kesip alındı. Şeker ve da bir kaç diğer ağır hastalığı var. Geçken sene dekabrinin 12'sinde Edem Bekirov kanunsuz surette işgal etilgen Kırım kırışında Rusiyanın mahsus hizmetleri tarafından tutuldu. Kırımga o 78 yaşındaki anasını ve akrabalarını ziyaret etmek için yol tutaydı. O silah ve patlayıcı maddeler saklamasının kabatlana. Bugünden basta Birleşken Kuvvetler Operasyası mıntakasında Rus işgalcileri tinçlikni 8 kere bozdu. Düşman Minsk anlaşmaları yasak etken silahlarını kullangan. Bu haqda Ukraina Müdafaa Nazirliğinin spikeri Maksim Prauta bildirdi. Lugansk tarafında Krymskaya ve Причепелевкадaki Ukrayna mevzilerine mina taşıyan uğradı. Novatashkovski civarında ise isyancılar artilleriya sistemalarını kullandı. Donetsk tarafında ise düşman minaları Marinka ve Novatroitska'nın kenarında patladı. Ukrayna askerleri arasında yaralangan ve elak olganlar yok.
Русияның Арби кемесі Қара деңіздегі Сибирис тәлімлерінің қапалы мынтақасына кірді. Бөлгеде халқара тәлімлері іштіракчілері атышлар кечереді. Бұл етіп Кремль тәлікелі вазиетке себепчі олды. Боқта Арби деңіз құветлері команданлығының матбуат мергесі хабер еті. Украин тарафы кемелер қатнавы үшін мыттақа қапаталаджағы аққында әвелден білдірген еді. Халқара протоколға көре кечерілген сорғы вақтында Русия кемесінің экипажы оларның бағынен проблемлері олғаны кебі япты. Украина Арби деңіз құветлері команданлығы бұвақа Русия үшін халқара деңіз ұқуқны бозымаға ади тарс олғаныны избатлаған да бір делил олғаныны қайдетті. Террорчылыққа пара берув ади адамларның өлдіруі идаре ету ве пропаганда бұтын бұлар Кремльнің земаневи сесетідір. Бұны Бірлескен Милләтлер Тәшкилатындаки Украина даими темсилжесі Владимир Ельченко білдірді. О Бірлескен Милләтлер Тәшкилаты тәлекі сүзлік шурасының ачық мұнақашаларында чықыш епті. Дипломат дүния мемлекетлеріні Русия тәжавузына қаршылық көстермеге ве қабатларыны месулиетке чектірмеге давет етті. Оның айтқанына көре, дүнияда террорчылықның тарқатылуына бір чоқ себеплер бар. Шу жүмледен етерсіз сыныр незареті тақиқатларының тамамланылмамасы ве чатышма мынтақасындан чықарылған силаларының қанунсыз қолануы. Киевде спорт мектеплерінден бірінде Донбасстаки женкінің ветеранлары арасында футбол турнирі тешкіл етілді. Оның мақсады Украина шарқында женклешкенлерінің ичтимейлешігі. Лейха Авропа бірлігінің Малиеви дестігінен азырланған. Матчта жебеден қайтқан 20 аскер іштірак етті. 15-қа экитайм ойналды. Акемі йоқ еді мейданда пейда олған бұттун давалы ерлері ойынжылар өзі чезді. Спорт дайма бірлештіре, хусусан коллектив ерішларында. Ветеран женктен евге қайтқан сон біраз башқа бір мұйетте олғанын аңлай. Женклешкенде оңа дигерлері иншана еді. Футбол бұл тақым ойына. Ветеран мұнда оз кереклігінің дуя біле. Ве бойле ойын шекілінде іштемайлі шуф эснасы кече. Бұ адамлар ади яшайышқа жемиетке бұтынлештірмек тұрышқанда базы қиынлықларға рас келелер. Олар шыт назерлеклерінің бір sıra мемурларының конушмақ кереклер ве біз Авропа бірлігінде оларға ярдым етмек тұрышамыз. Паристы февкуляды иклим вазиеті елан етілді ерле мемурлар халқара иклим анлашмасы шартларына еріне кетірмек үшін бұ тур адымларына атты. Аванын глобаль исынмесінен күрешіф үшін 2015 сенесі анлашманы бірчоқ дүния мемлекеті имзалады. Боқта Парис шер башының әтрафтаки мұйт меселелері муавины білдірді. Оның етқанына көре сас вазифелер арасында Паристы иклим академиясыны яратмақтыр. Оның мақсады жематқа иклимден ұшывы қында белгі бермекове бұл проблеманен күрешіф олажақ. Бұл сененің июнь айында Франкистанда незарет тарихында ән юксек авара реті қайдетілді. 44 дәреже. Базы бөлгелерінің башлықлары атта приоритетлі олмаған тақдерді сув қоланылмасы ясақ етті. Үрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонке хаберіміз еді, дадачы хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзынызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.